Facebook ko kung sa tuwing. Oling. YouTube không có lời sa tại vì chú chính mình chính YouTube không có lời sa tại vì số 22 YouTube có sa cái tại vì chú chính YouTube người về cái tại vì YouTube người về cái tại vì chính YouTube leader song cái tại vì YouTube leader song cái tại vì chú chính Facebook không có lời sa tại vì Vai, não foi, não tô teu.
breathtaking Mera Dance Troupe. For our next performance, we proudly present Inlight Productions, the first dance titled John Babel. The singer's name, Yo. The song title, John Babel, which means I'm cool, is a cheerful, upbeat song that is played at the Inyan Water Festival. It alludes to the joyful but very wet and cold experience of being splashed by water during the Inyan Water Festival. John Babel encourages people to splash others until they are soaked per tradition. While beautiful dances and celebrating occurs around the world. Facebook không có được vào đây. Rồi nó nói không à. Đợi một cái muỗng nữa cái con cong mà Không, đem nó cái không, vàng. nó không có. Nó đi nhiều quá rồi, mà hốt không à. Hello everybody, we are from Myanmar. Facebook không có đây thì thôi, không có lên vào đây. Không có à? Hát này đi. Hát này. YouTube không có lên vào đây số 22. YouTube không có lên vào đây số 99. YouTube không có lên vào đây số 99. YouTube của Saka là television. YouTube người Việt là television. YouTube người Việt là television. YouTube leader song là television. YouTube leader song là television. Facebook không có lên vào đây.
Làm Hà Mông nữa Lucy ơi. Làm Hà Mông là món đẹp lắm nè. Làm Hà Mông nè. Mà đội bên cái đất đi về hết này. Cái đồ mà vua chúa đó. Chưa có chương trình đó mà. Tuổi. Hả? Tuổi. Nó nói nè. Tuổi nè. Tuổi là mình đâu có chịu nổi. Đâu đó 5 giờ nó hết chương trình rồi. Time for an older woman in the song we are about to present Mama Go Tanka. It's a way of explaining a younger boy. Nó còn cái chương trình đặc biệt của nó nữa, mấy cái vua chúa nó còn nhiều nè. Facebook không có được sao thì. And it's an unforgettable memory, and he asked her to continue to dance with her one more time next year. So, Katie, in Lay Production, the young Mariana, đôi dương tình ngọt kia, chỉ môi cái ca trong tay là ngọt cho tình nuôi một bóng kia. So, mình chơi tu sna, cái tay tình ngọt kia. Please come up again. Thank you. Happy New Year, everyone. Baba,
Thank you. Happy New Year to you all. Tôi cần một cái video lạ. kìa tới kìa vô chúa kìa Lucy. Please give them a round of applause. A round of applause. Thank you so much. Tới kìa bắn nai nè, tới chương trình bắn nai nè. Our beautiful dancer, Lion King. Thank you so much. Ladies and gentlemen, one more incredible round of applause for the spectacular Facebook Inlight Productions. Thank you for bringing the beautiful spirit of Myanmar to our stage today. We are so honored. What? Absolutely. Long Beach, are you enjoying the day so far? And now I am so excited about the next one because it is one of the near and dear to every single play heart in the crowd today. Ladies and gentlemen, Hola, Chusino. please welcome to the stage, lead by wonderful Bong Suwamani, Rabang Trot. Rabang Trot is led by Savan Muni. Is known as the Trot dance. It's a captivating and cherished Khmer folk dance that plays a pivotal role in the celebration of the Songkran Khmer New Year. This lively performance not only captivates audiences with its rhythmic movements and colorful costumes, but also serves as a deeper purpose to dispel bad luck, banish evil spirits, and invite prosperity into the lives of participants in the community alike. Embraces the spirit of tradition and join in the celebration experience. Experience the joy and cultural significance of Rabang Trot as it enriches the festivities of this auspicious occasion. ចា៎បងប្អូនរបស់ក្រោយគឺជារបស់ប្រវត្តិខ្មែរដល់3មួយតែតែតែស្ដែងក្នុងឱកាសបុណ្យសង្ក្រាន្តខ្មែរប្រចាំឆ្នាំរបស់នេះមានតលនាដ៏រស់រវើកនិងសម្លៀកបំពាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា Facebook ផងក៏លេវសាទៅវិញ YouTube ផងក៏លេវសាទៅវិញ YouTube ផងក៏លេវសាទៅវិញណៃYouTube ផងក៏លេវសាទៅវិញគេនេះជុំ YouTube បោះសាកលេទៅវិញតាមណៃ YouTube នេះរសងកាលេទៅវិញ YouTube នេះរសងកាលេទៅវិញតាមណៃ YouTube ងវាកាលេទៅវិញ YouTube ងវាកាលេទៅវិញតាមណៃ Facebook ផងក៏លេវសាទៅវិញ កំ plong plong ហើយគ្នាលេងទាំងចិនបរិសុទ្ធយាជារបងខ្មែរឆាឆាដាឆាដាមុំ Facebook ផង Facebook ផងក៏លេវសាទៅវិញ YouTube ផងក៏លេវសាទៅវិញតាមណៃ Facebook ផងក៏លេវសាទៅវិញតាមចិននេះជុំ Facebook ផងក៏លេវបោះសាកាលេទៅវិញតាមណៃ Facebook ងវាកាលេទៅវិញ Facebook ងវាកាលេទៅវិញតាមណៃ Facebook នេះរសងកាលេទៅវិញ Facebook នេះរសងកាលេទៅវិញតាមណៃ Thank you.
từ mừng ao ra nói lời ơi sống ao bên bay na niềm na sống ao bên bay ha ơi dặn bia ao đá cầm đồng kinh ao đá cầm bừng thì ao rút mắt lại ai đón lời ao đá dặn niềm na ngó lời ao đá dặn ơi cầm lòng lòng nó kia đi ta chân bồi sao đi na kia ô bằng ngoài cha cha la mùng với cầm bông ơi ព្រាយស្រីក្រចកតែចេញរំទិញតែដេញស្ទឹងឲ្យចាប់មករឹងថ្លៃឲ្យសំឲ្យពេញព្រីណានាងណាសំឲ្យពេញព្រីហើយកំបងក្នុងព្រាលេងតាំងចិត្តបរិសុទ្ធឯណាជារបងចាចាឡាចាឡាបំទុនសោក៏ចេញផ្លាយឲ្យព្រៀនបាញ់ដល់ប្រឹងស្វាប់ណានាងណាព្រៀនបាញ់ដល់ប្រឹងស្វាប់ហើយកំឡងរងណាយមកមានលេងតាំងចិត្តបរិសុទ្ធឯណាជារបងចាចាឡាចាឡាមកបងហើយមើលកំងបងហើយកំឡងរងណាយមកមានលេងតាំងចិត្តបរិសុទ្ធឯណាជារបងចាចាឡាចាឡាមកបងហើយមើលកំងបងហើយកំឡងរងណាយមកមានលេងតាំងចិត្តបរិសុទ្ធឯណាជារបងចាចាឡាចាឡាមកបងហើយមើលកំងបង ខ្ញុំសូមជូនបបអរសួស្ដីក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីបានសូមសេរីសេចក្ដីអើយណានាងណាបានសូមសេចក្ដីអើយណាអើយខ្ញុំសូមលាហើយកំតាំងអ្នកឯង មានរត់តែអោកូនថ្លៃឲ្យរៀបចំអោណាទៅណាមានណារៀបចំអោណាទៅកំឡុងហើយមានបរិសុទ្ធជាបានខ្មែរចាចាឡាចាឡាមកមើលកំឡុងមកអើយកំឡុងផងហើយមកមានលេងតាចិត្តបរិសុទ្ធជារបងខ្មែរចាចាឡាចាឡាមកមើលកំឡុងមកអើយកំឡុងផងហើយមកមានលេងតាចិត្តបរិសុទ្ធជារបងខ្មែរចាចាឡាចាឡាមកបងហើយមើលកំឡុងមកអើយកំឡុងផងហើយមកមានលេងតាចិត្តបរិសុទ្ធជារបងខ្មែរចាចាឡាចាឡាមកបងហើយមើលកំឡុងមក Bơi cầm mắm bông, bơi cầm mắm bông, bơi cầm mắm bông. Yeah. Good job. Good job. Make it beautiful. Good afternoon, everybody. How are you having a good time? Okay. Facebook เขาก็เลยว่าสัตว์เว YouTube เขาก็เลยว่าสัตว์เว Now ชวน we're กัน gonna กัน bring YouTube เขาก็เลยว่า up สัต to ว์เว the ชวนให้ไม่ floor ให้ is the Hmong YouTube บอกสักกันเลยเตวิ Association of YouTube Long เขาเว Beach กันเลยเตวิ Dance YouTube Team. เขาเวกันเลยเตวิ Founded in YouTube ลีดสองกันเลยเตวิ 1981, YouTube ลีด it's สอ a งกันเลยเตวิ non-profit Facebook เขาก็เลยว่าสัตว์เว organization dedicated to ได้ preserving เล่น Hmong กันให้มาตั้งแต่จักรจักร and จักรก่อน supporting ก็ the อยู่กับกองหอมมาก่อน refugees in the Long Beach area. Facebook เขาก็เลยว่าสัตว์เวบอกสิ Where'd you get your pin? For the first dance, we are presenting Thai By Ross, Cheerleaders, long a time. vibrant Ross. group of young Hmong dancers Check who Ross. shine with greatest resilience, sharing the beauty of Hmong arts and culture through music and dance.
while redefining cultural Thank you. preservation for future generations. ไก่เป็นยัง Hmong ไง Association of Long Beach Line Dance Team promoting health and Đây, đây, wellness đây, among đây, đây, older đây, 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 adults through movements that are simple, ไฟสบุกเขาก็เลยว่าสัตว์ informed วิ yet ไฟ engaging ยูทูบ in เขาก็เลย memory ว่าสัตว์วิ and ชิคเก้นไม่ตัดกิน coordination. ไม่กินยูทูบเขาก็เลยว่าสัตว์วิชให้มาหายูทูบ Welcome to the เขาก็เลยว่า stage. สัตว์วิโชกินไม่กินngười cái này tôi ngồi cái này tôi chú chính lý do cái này tôi lý do cái này tôi chú chính Facebookเขาก็เลยว่าสัตว์วิFacebook เขาก็เลยว่าสัตว์วิ YouTube เขาก็เลยว่าสัตว์วิชูกินไม่กิน YouTube เขาก็เลยว่าสัตว์วิช่วยมาให้ YouTube ว่าสักการะตัวชูกิน YouTube งอยกันเลยตัว YouTube งอยกันเลยตัวชูกิน YouTube lý do cái này tôi YouTube lý do cái này tôi chú chính YouTube Facebook เขาก็เลยว่าสัตว์วิ
right, No, now we will be I don't introducing line dancing. cái đó có gì đâu. Cấm đó. Lucy thấy Facebook nó cho con bún rồi. Đâu ra nó. Đây là con nít nha. Facebook không có lưu sao TV, Facebook không, YouTube không có lưu sao TV số 99, YouTube không có lưu sao TV số 22, YouTube Rosa Kali TV số 9, YouTube người gì Kali TV, YouTube người gì Kali TV số 9, YouTube Lý Đô Sòn Kali TV, YouTube Lý Đô Sòn Kali TV số 9, Facebook không có lưu sao TV. Lucy. Thank you. Thank you.
Hmong Association of Long Beach. Hi, ladies and gentlemen. At this time, I'd like to welcome back onto the stage CACC Madam Chairman Family Mon. She will make some introductions of the dignitaries that joined us this morning. Thank you, Tavi Kisor. Thank you so much. Did you enjoy the program so far? That's good. I like to hear a little bit louder, like you really mean it. Do you enjoy the program so far? I want to make some introduction of the VIP folks, our distinguished guests who are always supportive of the Cambodian community, and they're always supportive of Songkran. This event is only possible because we together, united, and we celebrate together as a community and our elected officials who support us. And I want to bring up our councilwoman, Dr. Suli Saro, who is the first Cambodian female to be elected to her seat. Right, give her some love. Happy New Year! Nghị viên đầu tiên người Cambodia mọi người. To Cambodian American Cultural Center. Nghị viên thị trưởng hay là dân biểu vậy nè. The chair, but also Beng Long, Lok Samkan, as well as I think I said Beng Long, and other board members that are and volunteers that are all helping us organize today. How many of you were here yesterday too? Raise your hand. Yes. So this is possible in partnership with Cambodia Town. Yesterday when they did their parade, right? So today has really been about, this weekend has been a coming together. Unity has been the theme. But I want to share with you all those celebrating the new year, because you can also, this is our third time, so if you have messed up on your resolution, there's a time to think of a new one. But I really ask that you think about how do we make sure we promote peace? How do we make sure we promote kindness in our community? Yes, it's about cultural celebration, but it's also about making sure we promote peace as well as harmony in our community, not just in Cambodia, but throughout the world, right? Right now is a really difficult time for everybody. So all of our action together is very important, and that's what it's about. This is possible because we've all come together. Thank you so much for being here to celebrate. And I just want to make sure to remind you to please pick up after yourself. We want to make sure we keep this event clean. We have our dumpster, there's a recycling bin, organic waste, and a waste management one. Please help us keep things in order so that we can keep coming back to Long Beach City College. So I want to make sure we thank Long Beach City College. Please give a round of applause for allowing us to be here every year. So thank you so much. Happy New Year. All right. So I know, Councilwoman, thank you so much for announcing my board, because I know sometimes that they're all over the place, but if you hear your name, because I still have some time, if you hear your name, my treasurer, Beng Long, Lop Aung San Khan, our executive director, my vice chair, Richard Son, somewhere in the back. All right, Sudia Lay, who is our secretary, if you hear your name, please come up. I want to bring up Suzanne Sneum, who is the United Cambodian Community Chairwoman, Executive Director for many, many years. It is through her also. She is a very impactful individual that brings many things from local businesses, and she's trying to empower this community. So give us some love. Let's bring her up. So say Chansway, Happy New Year! Oh my goodness, every time I come to the Songkran, I'm always filled with joy because of all the amazing cultural keepers that are here, but also our small business owners who really keep our economy strong, especially during this time. I just want to thank you all for being here, being present, and showing how it's so important for us to be together, united in peace. So thank you so much for celebrating with us. I want to thank Cambodia American Cultural Center, all the coordinators behind the scenes that make this happen, Sandy, Chor, Sayan, Mong Sam, everybody who has stayed up tireless nights to make this successful. So we really hope you enjoy the rest of the time today, and Happy New Year. Thank you so much. Did you love the parade yesterday?
qua những hành đâu biết đâu tôi tên là bên này សូមអរគុណ យើងហាញ់ចេញđường rồi បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានមកចូលរួមកម្មវិធីក្បួនបញ្ហានៃវប្បធម៌ខ្មែរយើងពីម្សិលមិញ Thank you everyone for coming to join the Cambodia Town Parade and Culture Festival yesterday and today you show up to also come to celebrate Long Beach Songkran-ta. So thank you so much. Thank you, Madam Chair. I want to bring up the man that allowed us to use the facility, Long Beach College Board of Trustee President, Mr. Udawak Joe Intup. Hey, Jinipsu, Happy New Year. Welcome to Long Beach City College. We're incredibly proud to host again the Sakra Festival. This is your community college. This is our Long Beach Trade Tech campus. We rebranded. We're building advanced manufacturing, college degrees, ESL training, anything you want to do, you can do at Long Beach City College. New Year is a time of renewal. It's a time of coming together. And this celebration is the entire community coming together, that we are one Long Beach, we are one Long Beach City College, and we're one community. So on behalf of the City College, I just want to welcome everyone. Please enjoy yourself. We look forward to hosting again for many years to come. Happy New Year. Thank you so much. The next person, we should be very best friend with her, Long Beach City Attorney, Dawn McIntosh. Hello, Happy New Year. I hope everybody is having an amazing time. It's a beautiful day. I want to thank the Cambodian American Cultural Center, the board, and all of the volunteers who put this incredible event on every year for our Cambodia community and the rest of the Long Beach community to really understand part of our important heritage, because Long Beach is an incredible city full of diversity, and the Cambodian and Southeast Asian cultures are a big part of that diversity. So I'm thrilled to be here. I'm honored to serve this community and have a fabulous New Year. Thank you so much. The other individual that we want to be best friend with is Long Beach Police Department Commander Steve Costa. Hello everyone, thank you for having me here. It's fantastic to be here. I was here yesterday with the parade and I had such a wonderful time. It's great to see everybody out here. Happy New Year. I hope that you enjoy yourselves, be safe. This is a great event. I want to thank the Cambodian community and I want to thank the Cambodian American Culture Center for having me as well. Enjoy your time and Happy New Year. This is why we have to celebrate with peace and unity, as Dr. Sulisaro says, because we have a commander here. So watch out, guys. I want to bring up Savannah Bo. Senator Lena Gonzalez cannot be here with us, but he is our representative, so we're happy to have him here with us as well. Savannah Bo. Good evening, everybody. Suicide Chinam Tamai. My name is Savannah Bo. As Bong Sam had mentioned, I am a district representative for your Senator Lena Gonzalez. She covers all of Long Beach, all the way from Commerce to Catalina Island. I'm here today to represent 3 certificates of recognition for 3 incredible organizations that made this event successful. The first cert that I'd like to present is to the Cambodian American Cultural Center. Bong Sam, please come up. I have like Bong Beng, I saw you, don't hide, but Richard San come up. I saw Bong Beng somewhere, he's, where is he? He went back down, okay. He's like the guy that works so hard but don't want to be up here. We're all going to do it together, okay. The next organization we'd like to congratulate is... Where is LeBron? Oh, he's over there. I'm sorry, Samana. Our executive director who's taking picture, he forget his role today. Mbappe, I see you both. I think you should walk over here, not wave at me. Thank you again, Bong Sam. The second organization we'd like to honor today is Long Beach City College. So please, Udawak, come up. Okay, yes sir. Cấm. Này. Xin đưa lại lên cấm. And the last organization that we would like to honor today is the United Cambodian Community. Susanna, please come up. Cấm này. Chữ này là cấm này.
là Facebook nó giống màu vàng hả? Thank you so much. I know our photographers here somewhere. Chắc là Lucy quay sáng. nói rồi cái hiểm đó nói là Yes, không sir. biết Nhưng mà quay xa chẳng sao. quay giới quay này Big thing. All right, well, Anh Lucy nãy quay gần come đó. on, Suzy. Anh Suzy, Lucy you quay need to gần. be out here too. cấm liền tại vì nó là con nít mấy cái video khác không bị nha quay lại không bị And stay. Handsome photographer, please stay. All right. So the next person is my friend June Aglibi, who is the rep for Mike Gibson, our assembly member. Chứ không phải nhạc bản quyền hả? Happy New Year, Long Beach. How you guys doing? Đó là nhạc bản Okay, quyền keep it đó. louder, Nat. Happy New Year, Long Beach. How you guys doing? Much better, yes. I'm June Aguilar from the office of State Assemblyman Mike Gibson's office, and I know Assemblyman Gibson really enjoyed his time yesterday at the parade. Congratulations to all the organizers for both yesterday and today. So we have a couple of certificates, and of course we're going to start things off. hành vi là giống như là mình quay con nít Of course, we're gonna do a shout out and also thank you again. Let's give it up one more time to Long Beach City College, guys. Come on. Mr. Trustee, I owe you one by your too also. So definitely the first one definitely is Councilman Dr. Shirley Saro. So let's get up Dr. Saro. Yes, definitely. con nó nhưng mà I also know the other beneficent organization who does it too also. But let me bring up the Cambodian American Cultural Center. As stated, on behalf of the California State Assembly, in recognition of your outstanding leadership and dedication in organizing Long Beach Santra, through this vibrant celebration, you have honored the rich tradition and cultural heritage of the Cambodian community, while fostering unity, joy, and cultural appreciation. Your efforts in bringing people together to celebrate the new year have created meaningful connections and strengthened community spirits. Your continued commitment to preserving culture and uplifting the community serves as an inspiration to all, with sincere appreciation of your vision, leadership, and lasting impact. This goes out to you guys. So give yourselves a hand, folks. Come on. For Assemblymember Mike Gibson. Facebook Focal Level TV, YouTube Focal Level TV, số 99, YouTube Focal Level TV số 22, YouTube Bộ Xã Cali TV số 9, YouTube Người Việt Cali TV, YouTube Người Việt Cali TV số 9, YouTube Leader Song Cali TV, YouTube Leader Song Cali TV số 9, YouTube Người Việt Leader Song Cali TV, YouTube Leader Song Cali TV số 9, Facebook Focal Level TV. New CEO for the Aquarium of the Pacific, Jeff Locken, and then of course his wife Mary is over there taking picture. Okay, wave Mary. Oh. Thank you so much and Happy New Year. I want to say a huge thank you to the Cambodian American Cultural Center, particularly Sam. Sam is on the board of directors for the Aquarium of the Pacific and one of my favorite people to work with. And I just want to say thank you for welcoming us here today. And the Aquarium is so proud to be part of such a strong and beautiful community, the Cambodian community here in Long Beach. Happy New Year. Thank you so much. If we can bring our VIP up to the front perhaps, and then we do some photo. Some of us will have to, let's group together and let's do one photo. I think we have enough room. Okay, I don't have to be low. Không, nhưng mà nó tự động nó delete trong DC. Everyone, that is our executive director, Venerable Mong Salsam Khan, who's taking photo. He's not up here with us. Anyway, thank you all so much for being here. Let's continue the celebration until 6 o'clock. Thank you. This is actually my favorite event. If you have not witnessed it, I would suggest gather around and witness it. It's Facebook about Focal a Level 45 minutes YouTube. performance, and it actually YouTube Focal Level TV số it's a 99, procession. YouTube Focal Level TV số 22, YouTube Bộ Xã Cali TV số 9, YouTube Người Việt Cali TV, YouTube Người Việt Cali TV số 9, YouTube Leader Song Cali TV, YouTube Leader Song Cali TV số 9, Facebook Focal Level TV.
I'd like to introduce the coordinator, Chanda Hu and Kayleen Min and Ajahn Penya. I'll narrate it a little bit while they're preparing. We are thrilled to introduce our wonderful cultural program, Kabul Mahaprom. The Sangkran Festival truly comes alive with the presence of Kabul Mahaprom, as it beautifully symbolizes the transition into the new year. This cherished Cambodian tradition invites you to partake in a celebration. Each year, one of the 7 angels watches over us, guiding our hopes and dreams for the year ahead. Please bring up the program coordinator and they can share more information of this amazing performance. Okay. Okay, so I'm going to turn over the mic to the 2 coordinator, Kayleen Min from Khmer Bridal and Kru Panya. Kru Panya. Cho Lucy. Thank you, Long. បាទជំរាបសួរបាទសួស្តីលោកស្រីសុខសប្បាយបាទសួស្តីសុខសប្បាយចាសប្បាយសូមជម្រាបសួរអស់លោកស្រីទាំងអស់គ្នាសួស្តីឆ្នាំថ្មីសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មី Happy Songkran 2026 បាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរសួស្តីឆ្នាំថ្មី Happy Songkran 2026 បាទជំរាបសួរខាងស្ដាមយើងខ្ញុំទៅណាយាយបាទ And to my right hand side ជំរាបសួរសួស្តីឆ្នាំថ្មី and Happy Songkran 2026 in Long Beach, California បាទថាជំរាបសួរទាំងអស់គ្នានៅខាងមុខទៅលោកស្រីតែម្ដងបាទអូមើលព្រះអាទិត្យមើលព្រះអាទិត្យពេញរង្វង់ដូចជាបារមីឲ្យលោកស្រីមើលខាងលើស្ដេចសកៈទេវរាជបានប្រកាសនៅមហាមេឃឲ្យឃើញការប្រទាក់នៅបារមីដល់ឧត្តមណាបាទលោកខែបានឆាប់បាទមិនដែលឃើញព្រះអាទិត្យបានឆាប់ណាអ្នកហៅព្រះអាទិត្យបានឆាប់បាទអបអរសាទរបាទ Just as our audience point out to the sky, today it's just not ordinary, it's not an ordinary day. It's also a season có cái hoành mặt trời giữa mặt trời là một con Sunday to everyone out there. And like I said, today is a very sacred day. And the universe has many stories. And today we bring you bữa nay là Tết của người Cambodia bà con. Folktale, right? That related to Cambodian New Year. បាទលោកស្រីដើម្បីចូលរួមឲ្យកាន់តែយល់អំពីអត្ថន័យនៃមហាសង្ក្រាន្តនិងអត្ថន័យនៃបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិរបស់យើងខ្ញុំបាទពិតជាមានកិត្តិយសគោរពអញ្ជើញដល់លោកស្រី Kayleen ដើម្បីអត្ថាធិប្បាយជាភាសាអង់គ្លេសដែលជាភាសាទី1នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនាទីក្រុង Long Beach សូមអបអរសាទរស្វាគមន៍ពិធីករណីលោកស្រីបងស្រីរបស់ខ្ញុំ Kayleen At the same time, I would like to, I am very honored to be here today with my fourth year on stage here to tell the story about, to kick off Songkran. How many of you out there know what the word means Songkran? So this is, for some of you already know, like this might be a refresh for you, or to the elders that may be more knowledgeable about Songkran than me. Please turn to your neighbor and ask them as well too. So like I said, today is a very sacred day. Songkran is also very sacred for Cambodia, and for one time during the Khmer Empire, that's where the word Songkran came about. Originally, Khmer New Year was supposed to be in December, but then that's when one of our wise king, you know what, in December, majority Cambodian are farmers, and they were still busy doing farming and harvesting. They said, you know what, we're gonna move it to April. That is when the harvest is done, you know, everybody relaxing. So one of the wise king moved Songkran to April. Okay, Songkran this is the universal mean movement, the shifting, like you said, you skin of the sky is moving
is shifting, resetting the time, resetting within ourselves. So Songkran means move forward, moving to the new year, washing the old, or respect the old, but moving forward to the new, welcome the new things. So Songkran meaning move forward with the new things. So that will lead to the new year, Cambodian New Year. And Cambodian New Year is not celebrate one day, it's celebrate 3 days. The first day, who can tell me what is the first day all about? Anybody? So, yes, so the first day is the welcoming. And the first thing that you should do is, like everybody do this, it's called Maha Songkran. Maha Songkran means welcoming. When we welcome someone, we have to clean the house every corner, inside and out, and we have to clean not only our house, the house inside our body, our mind, and our soul as well too. So please, as you all go moving forward today, think about how are you going to be moving forward in the upcoming year. And our second day of the new year is called Vira Bunabat, and that means is about giving. So as many of you on your second day, you were asked to go to the temple, you were asked to go visit the elders, you were asked to take out the money to donate to the young, to our parents, to our grandparents. Those are giving, the generosity. Is that correct? And our third day celebration, which is the most significant part of the Cambodian New Year, which is the Vira Langsak. So this one is the beginning. And this one, you would go to the temple, and if you all have browsed through, and please go look back there, we have the statues of Buddha, and then you're washing away and giving gratitude. At the end, on the third day, is giving gratitude and mark the beginning, and setting a new tone, a new beginning. What you want to get rid of, and what you want to embrace for the upcoming year. So now I would like to hand over the microphone so look, Ajahn can give more details in Khmer. បាទអរគុណដល់លោកស្រីកេលីមដំណើរនៃព្រះអាទិត្យដែលយាងចេញអំពីភពផែនដីនិងចក្រភពនីមួយៗគឺជាដំណើរនៃក្តីសង្ឃឹមសុភមង្គលវិបុលសុខនិងសិរីសួស្តីនោះហើយដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាជាមហាសង្ក្រាន្តមហាសង្ក្រាន្តគឺជាការនាំយកនៅមង្គលដ៏ឧត្តមនៃការប្រព្រឹត្តទៅដោយកាយសុចរិតវចីសុចរិតនិងមនោសុចរិតបានន័យថាមនុស្សលោកយើងគួរគប្បីបន្តសាងសេចក្តីល្អទៅតាមផ្លូវកាយវាចានិងចិត្តនេះហើយគឺជាដំណើរនៃការរៀបចំមហាសង្ក្រាន្តដើម្បីទទួលនៅសិរីសួស្តីនាថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2គឺជាថ្ងៃបំពេញនូវមហាកុសលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានជឿជាក់ទៅលើព្រះពុទ្ធសាសនាឬក៏អន្តរសាសនាតែងតែប្រារព្ធពិធីមហាកុសលដើម្បីផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលនៅក្នុងសន្តានចិត្តនិងគ្រួសារថ្ងៃទី3ជាថ្ងៃដ៏ល្អប្រពៃជាថ្ងៃបង្កក់សិរីគោរពនៅមេត្តាបិតាជូននៅចតុបច្ច័យ4និងការគិរវៈចំពោះមេត្តាបិតាគឺការស្រង់ប្រគុណវេរីគឺងូតទឹកដ៏ល្អប្រពៃទឹកអប់បំពង់ជ័យនិងការគោរពបូជាមានពុទ្ធបដិមាដែលគណៈកម្មការបានរៀបចំនៅខាងឆ្វេងដៃរបស់យើងខ្ញុំលោកស្រីបានជឿជាក់ថាហេតុអ្វីបានព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបានជ្រើសរើសយកទេវតាជាស្ត្រី7អង្គតើមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចស្ត្រីជាភាសាសំស្ក្រឹតមួយដែលប្រែមកថាភាពស្រទន់និងភាពនាំយកនៅសិរីសួស្តីសូមអបអរសាទរបន្តការស្រឡាញ់ថែរក្សាស្មោះត្រង់និងគោរពចំពោះស្ត្រីនាំយកមកសិរីសួស្តីទាំងអស់គ្នាបាទទេវតា7អង្គនេះហើយគឺបញ្ជាក់អំពីអត្ថន័យ7ថ្ងៃថាសូមឲ្យមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាមើលនៅភាពសិរីសួស្តីនិងសេចក្តីសុខក្នុងសន្តានចិត្តទាំងពេលថ្ងៃច័ន្ទអង្គារពុធប្រហោះសុខសៅរ៍និងអាទិត្យបានយើងមានសុភមង្គលនិងសិរីសួស្តីបានបុរាណអាចារ្យរបស់យើងបានពោលថា
មនុស្សក្នុងលោកីមានសេរីសួស្តីប្រៀបបានដូចជាព្រះសូរិយាមានពន្លឺនៅពេលថ្ងៃព្រះច័ន្ទថ្លាថ្លៃភ្លឺនៅពេលយប់ចង្កៀងគប់ភ្លឺនៅពេលរាត្រីពន្លឺការនៃសេរីសួស្តីទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនិងសុភមង្គលនោះហើយគឺជាស្ត្រីមេផ្ទះដោយយើងឈ្មោះថាមាតុប្រទេសគឺប្រទេសដែលមានមេត្តាជាអ្នកនាំយកនៅសេរីសួស្តីអញ្ចឹងណាបងបាទហ្នឹងហើយ So go back. We would like to take you on the tale, the legend behind the Cambodian angels. There are all 7 angels represent each day. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Why in the Eastern culture, especially the Cambodian culture, that we choose our angels as female? And as Lok Achar explained, the female deities has a very significant role. The female has compassionate, unconditional love. That's why we always in our culture, they pick women as the head of the household, the queen of the nation, the core, the center of everything. So, but today, we will bring you the tale of the 7 angels and what their father had given them the responsibility with the love, kindness, and compassion. And this is the message, the father, that they have the responsibility to pass to all, not just humanity, but all the living beings. That means also animals, any living creatures. They will provide loving and compassion and kindness. បាទលោកស្រីជាដើម្បីគៀរវកិច្ចនឹងការគោរពចំពោះបិតាដែលយើងឈ្មោះថាជាបិតាសន្តិភាពបិតានៃសេចក្តីស្រឡាញ់បិតានៃការអាណិតអាសូរនិងការអធិស្ឋានដល់គ្នាបិតានៃការសុក្រិតនិងយុត្តិធម៌ឲ្យឈ្មោះហៅថាមហានៃព្រហ្មហិរធម៌ដែលហៅថាមហាកបិលព្រំដោយមានមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាដែលលោកនៅលើខ្ពស់ហើយសម្លឹងដល់សត្វខ្លាក់លោកបានផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខនិងសេរីសួស្តីជ័យមង្គលវិបុលសុខកើតការចម្រុងចម្រើនដល់លោកស្រីនិងខ្ញុំកិត្តិយសជាតិអន្តរជាតិដែលចូលរួមក្នុងពិធីមហាសង្ក្រាន្តឆ្នាំទី4នាទីក្រុងឡុងប៊ីចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានេះយើងខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសដល់ប្រពៃដើម្បីនាំយកនៅលោកមហាឧបរាជព្រមទាំងទេវតាឆ្នាំថ្មីដោយមាននាមថារាជយស័ក្តិទេវីដែលជាបុត្រីទី3របស់ក្បួនមហាព្រំប្រកាសសម្ដែងនៅមហាសង្ក្រាន្តប្រសិទ្ធពរជ័យប្រកេតដល់លោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងលោកស្រីទាំងអស់ឲ្យបានសេចក្តីសុខតើអ្នកបងមុននឹងចាប់ផ្ដើមយើងមានអត្តន័យស្ថានភាពសេរីសួស្តីនិងការរួបរวมគ្នាយ៉ាងណាដែរសូមមួយកន្លះនាទីដើម្បីចាប់ផ្ដើមតែម្ដងភាសាអង់គ្លេសបាទ So again, each angel will represent each year. This year, the angel name is Raksa Devi, and she has brought us the prosperity, the courage. This is her gift from her father to bestow upon us. So when you pray on the 14th of this April, you pray to her, you ask her whatever you wish for peace, prosperity, love, and she is here with you. Songkran, angel is here with you at this moment. លោកស្រីណាស់ខ្ញុំក៏យកlên quê điều tôi sân tôi nhiều tất cảចូលរួមបន្តអបអរសាទរនឹងការទទួលយកlên quê điều tôi sân tôi nhiều tất cả cũng sao này សង្គ្រាមឆ្នាំថ្មីក្នុងការនេះកម្មការដឹកនាំដោយលោកគ្រូចន្ទានិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់រួមទាំងទេវតាគឺដំណើរនៃការនៃព្រះមហាក្សត្រយានីរួមទាំងដំណើរនៃមហាឧបរាជនឹងរៀបចំឈុតឆាកនៃការសម្ដែងនៅការបដូរសង្គ្រាមចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីសូមចូលរួមអបអរសាទរគោរពអញ្ជើញដល់លោកគ្រូចន្ទាដឹកនាំពិធីបដូរមហាសង្គ្រាន្តជាសង្គ្រាន្តឆ្នាំទី4នាទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California cảm ơn anh Tony cô Sola dưới xanh như tại trận không sao này cảm ơn chị Trầm Hương Nguyễn như tại trận không sao này cảm ơn chị Cathy Thanh Lý như tại trận không sao này cảm ơn Quốc Thái chị Quang Hồng hiện California Karaoke như tại trận không sao này
chơi trong tây đa bọc nhâm sầm đài chỉ là trong tí 4 chôn nó có say trong cái là cây này tại trong sông này khát pé bạn nhâm đang chập đam nó pé là cái sông chui ở đó cảm ơn bác sĩ Chính Sơn Nguyễn Hữu Dũng rồi chị sẽ mang thành chúc nhiều tại trà của sông này cảm ơn anh nhà sĩ Thần nhà chị Mỹ Linh nhiều tại trà của sông này Facebook có cái list YouTube có cái list Facebook không có link saya ni, YouTube không có link saya ni, mungkin YouTube không có link saya ni saya mai, YouTube mau saya kali television, YouTube nggak boleh kali television, YouTube nggak boleh kali television, YouTube lihat song kali television, YouTube lihat song kali television, Facebook không có link saya ni, YouTube không có link saya ni saya mai, YouTube mau saya kali television, đây là Tết và này Campuchia 5 kali một.ជាសន្តិរាជព្រះពុទ្ធសករាជព្រះសាសនាអតកតាបានកន្លងផុតទៅហើយបាន2569ព្រះវស្សាត្រឹមថ្ងៃសុក្រ15កើតខែពិសាខលុះដល់ថ្ងៃសៅរ៍1រោចខែពិសាខឆ្នាំមមីអត្តស័កតទៅចូលពុទ្ធសករាជ2570ថ្ងៃនេះជាវេលាដែលទេវតាឆ្នាំថ្មីយាងចុះមកទទួលតំណែងគ្រប់គ្រងថែរក្សាមនុស្សលោកបន្តវេនពីទេវតាឆ្នាំចាស់ទេវតាទាំងឡាយបានមកជួបជុំគ្នាមូលមីទេវតារៀបចំពិធីផ្ទេរតំណែងទេវតាឆ្នាំថ្មីព្រះនាមរាជកសាទេវីបុត្រីទី3នៃកបិលមហាព្រហ្មដែលយាងចុះមកនៅថ្ងៃអង្គារទី12រោចខែកើតត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2026វេលាម៉ោង 10:48 នាទីព្រឹកcon điều hiển linh đâu mà con trên bầu trời có cái vành mặt trời luôn mà con thấy trên bầu trời không có cái vành mặt trời mà con thấy không giữa cái mặt trời luôn có cái vành mặt trời luôn mà con thấy không có cái hào quang chính giữa mặt trời mà thấy không giữa mặt trời có cái hào quang luôn rất là hay mà con
Facebook Phố Cali Bờ Sa TV, YouTube Phố Cali Bờ Sa TV số 99, YouTube Phố Cali Bờ Sa TV 99, YouTube Phố Cali Bờ Sa TV 92, YouTube Phố Cali Bờ Sa TV số 22, YouTube Bosa Cali TV số 9, YouTube Bosa Cali TV number 9, YouTube Người Việt Cali TV, YouTube Người Việt Cali TV number 9, YouTube Leader Song Cali TV, YouTube Leader Song Cali TV number 9, Facebook Phố Cali Bờ Sa TV. Today at Cambodia New Year in Long Beach City, Long Beach, California. 5 April 2026. This is Southern California, Long Beach City. Cảm ơn bà con đã ủng hộ bắt chương trình hôm nay. Cảm ơn anh Mai Dung Tàu của M&N Home Improvement nhiều tại chợ cũng hôm nay. Cảm ơn Hải Thắng Chợ Lucky nhiều tại chợ hôm nay. Cảm ơn Tony Cosola dưới xây nhiều tại chợ hôm nay. Cảm ơn Sunca trong biên xã thành phố Gango nhiều tại chợ hôm nay. Cảm ơn chị Hoa hậu Thanh Mai, Thẩm Mỹ Hoàng Cali, Thẩm Mỹ Khang Nam siêu thị các loại nhiều tại chợ hôm nay. Cảm ơn anh ca sĩ Đỗ Thanh Tấn nhiều giúp đỡ lâu nay. Cảm ơn Jimmy Tân nhiều giúp đỡ lâu nay. Cảm ơn bạn Facebook Khá Dần Nga nhiều giúp đỡ tại chợ hôm nay. Cảm ơn Quốc Khái và chị Quang Hồng Hồng Một Tiền California con cây nhiều tại chợ hôm nay. Facebook Phố Cali Bờ Sa TV. Cảm ơn nhạc sĩ Thịnh và chị Mỹ Linh nhiều tại chợ hôm nay. Cảm ơn bác sĩ Chính Sơn Nguyễn Hữu Dũng và chị ca sĩ Mai Thanh Chất nhiều. Bác sĩ Chính Sơn Nguyễn Hữu Dũng và chị ca sĩ Mai Thanh Chất nhiều tại chợ hôm nay. Cảm ơn chị Thẩm Ơn Nguyễn nhiều tại chợ hôm nay. Cảm ơn Suka cho BT thành phố Gan nhiều tại chợ hôm nay. Cảm ơn chị Mai Lê Tình Dạng Mai Lê Yuri nhiều tại chợ hôm nay. Cảm ơn công an Nguyễn Thị Mỹ nhiều tại chợ hôm nay.
ទី3នៃកបលមហាព្រំសូមប្រកាសទទួលតំណែងគ្រប់គ្រងភពផែនដីបន្តវេនពីទេវតាឆ្នាំចាស់ចាំតាំងពីពេលនេះតទៅហើយសានុជនទាំងឡាយអស់រយៈពេល3ថ្ងៃ3យប់នេះតទៅចូលអ្នកខិតខំសន្សំកុសលជំរះមន្ទិលសង្ស័យទាំងឡាយតាំងចិត្តរក្សាសិលមានកំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយដែលបានធ្វើឆ្គងកន្លងមកជាមួយអ្នកមានគុណគ្រូបាអាចារ្យជាមួយចាស់ទុំញាតិមិត្តបងប្អូនដោយប្រការណាមួយនោះវាចាឲ្យអស់នៅចិត្តលោភៈទោសៈមោហៈអាស្មិម្នាក់ក្នុងខ្លួនត្រូវចេះរួបរวมគ្នាត្រូវហ៊ានសារភាពនៅទោសកំហុសរបស់ខ្លួនដោយតាំងចិត្តមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាជាមួយនឹងសតិបញ្ញាស្មារតីសប្បាយរីករាយជាមួយញាតិមិត្តនិងក្រុមការងារក្នុងជីវភាពរបស់ខ្លួនប្រព្រឹត្តតែអំពើល្អដែលប្រកបទៅដោយគុណធម៌សីលធម៌សច្ចធម៌ព្រហ្មវិហារធម៌មេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាជានិច្ចតទៅរួមជាមួយនឹងសតិបញ្ញាស្មារតីដ៏ជ្រាលជ្រៅឈានទៅកាន់ភាពសម្បូររុងរឿងនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះទេវតាឆ្នាំថ្មីសូមប្រសិទ្ធពរបបសួស្តីនិងជ័យមង្គលដល់ប្រសើរគ្រប់ប្រការព្រមទាំងប្រសិទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈចូលកើតមានដល់មនុស្សលោកទាំងមូលទាំងជប៉ុនពិភពលោកសូមឲ្យពិភពលោកជួបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនរុងរឿងរួបរวมសាមគ្គីគ្នាដោយសុខដុមរមនាតទៅហើយអបសាទរឆ្នាំថ្មីមហាសង្ក្រាន្តថ្មី Once again, happy Songkran. Please give round of applause to our angels for 2026. បាទសូមអបអរសាទរនិងអរគុណដល់ទេវតាឆ្នាំចាស់ក៏ស្អាតស្រស់សុភាហើយទេវតាឆ្នាំថ្មីរៀងរឹតតែល្អប្រពៃដូចជានារីរតហើយសូមអរគុណណាស់ដល់កូនក្មួយអាមេរិកខ្មែរដែលបានបន្តថែរក្សានៅខឿនវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដែលពិធីមហាសង្ក្រាន្តដែលជាអត្តសញ្ញាណ We would like to take this opportunity to thank you all beautiful angels, especially American, Cambodia. We are honored, right? Between the past and the future, you carry the tradition through hardship, through loss, through displacement. You brought them here to Long Beach, to this on stage. We are here because of you. Today we pour water on your hands, so just out of tradition, but out of deep genuine gratitude to all our elders. And to the students and young people, look around you, all this, the music, the festivity, the tradition is all for you. For you, for all you for being here today. បាទចឹងសូមអរគុណដល់លោកគ្រូចិន្តានិងអ្នកសហការទាំងអស់ដែលបានរៀបចំកម្មវិធីទាំងអស់នេះរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរអាមេរិកហើយអ្នកសហការថែរក្សានៅសម្លៀកបំពាក់ដ៏ប្រណិតផលិតរបស់ខ្មែរយើងសុទ្ធសាធនោះគឺដឹកនាំដោយមជ្ឈមណ្ឌលខ្មែរអាមេរិកផងតុបតែងដោយខ្មែរ Pride សូមអបអរសាទរបានជួយទាំង4ឆ្នាំហើយមួយទៀតគឺវណ្ណារី Pride សូមជើញបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាសូមអរគុណដល់ខ្មែរ Pride and team Wonderly Pride ដែលជួយរៀបចំសម្អាងឲ្យដល់ក្រុមទេវតាឆ្នាំនេះបាទមិនឆ្នាំនេះទេ4ឆ្នាំហើយបាទដូច្នេះសូមថ្លែងនូវអរគុណដល់ក្រុមរបស់គាត់ដែលបានជួយដល់សង្គមយើងហើយនឹងធ្វើឲ្យក្រុមទេវតាយើងកាន់តែស្អាតទៅបាទសូមអរគុណបាទស្អាតហើយសង្ហាដូចជាលោកគ្រូចន្ទាអញ្ចឹងសូមឲ្យសង្ហាក្មេងរហូតជាងរាល់ឆ្នាំដើម្បីដឹកនាំបន្តទៅណាអរគុណបាទសូមជម្រាបដល់គ្នាសូមអរគុណគ្នាអរគុណបាទ All Angel ឲ្យលោកគ្រូមហាប្រាជ្ញមើលកាមេរ៉ាញញើមបាន30 second please បាទ Okay, ladies and gentlemen, one more time.
សួស្តីមហាសង្ក្រាន្តទាំងអស់គ្នា 1 2 3 សួស្តីមហាសង្ក្រាន្ត one more time and say សួស្តីឆ្នាំថ្មី 1 2 3 សួស្តីឆ្នាំថ្មីបាទចឹងតាមនាមដល់លោកគ្រូចិន្តានិងទេវតាលោកស្រីសូមប្រសិទ្ធពរជ័យដល់លោកស្រីឲ្យមានសុភមង្គលស្រីសុស្ដីវិបុលសុខនិងសេចក្តីសុខចម្រើនកើតកាន់ទាំងមាសប្រាក់កែវកងមទូសុរកម្មសេចក្តីសុខទាំងដេកដើរឈរអង្គុយសុខទាំងមានលុយកាក់ចាយបរិបូរឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមសិល្បៈយើងខ្ញុំដើម្បីបន្តជួយឧបត្ថម្ភដល់ទេវតានិងគ្រូអង្គការនិងអាចារ្យផងដែរសូមអរគុណបាទសូមអរគុណបាទ Vậy luôn đi. Mệt quá. Xong rồi. បាទលោកស្រីមានពិធីតែងមង្គលការតាក់ទងក្នុងការទាំងពីរគឺបាន ស្រីដល់លោកស្រីដែលបានទស្សនានិងជួយគ្រប់គ្រងបាទសូមអរគុណ Happy New Year. Happy New Year Cambodia. Chúc mừng năm mới. Happy New Year Lucy. Đúng rồi Lộc mà. Chúc mừng năm mới Lucy. Happy New Year Lucy. Đó là lễ Tết của người Campuchia ở Long Beach bà con. Bữa nay là ngày 5 tháng 4 2026 năm Cali. YouTube Phố Cali Sa TV, Facebook Phố Cali Sa TV bà con. YouTube Lý Lê Sòn Cali TV, YouTube Phố Cali Sa TV số 99, YouTube Phố Cali Sa TV số 22. YouTube Sa Cali TV số 9, YouTube người Việt Cali TV, YouTube Lý Lê Sòn Cali TV, YouTube Lý Lê Sòn Cali TV số 9 bà con. Facebook Phố Cali Sa TV. Rồi chương trình em tới chấm dứt bà con. Có gì bà con ủng hộ em. Thank you. Bye bye bà con, chúc bà con mạnh khỏe. Rồi thôi bye bye bà con nha. Mến chào bà con, thì chương trình bà con nhớ bấm like, share, đăng ký kênh ủng hộ bà con. Cảm ơn Tony, cô Sola dưới xe như tài trợ của số bên này. Cảm ơn Andy và chị Đê Linh của Andy Auto Center như tài trợ của số bên này. Cảm ơn cái mình Trần Khôi Rúp của Jackson Andy Sai như tài trợ của số bên này. Cảm ơn anh Quốc Thái của Hậu Ngọc Hiền California Karaoke như tài trợ của số này. Cảm ơn hai thống Karaoke như tài trợ của số này. Cảm ơn bác sĩ Chính Xuân Nguyễn Dũng và chị ca sĩ Minh Trúc như tài trợ của số này. Rồi, chương trình em chấm dứt các bà con. Hả? Busy. What's up everybody? Chương trình em chấm dứt bà con. Có gì bà con cảm ơn hết bà con ủng hộ em. Cảm ơn Tony, cô Sola dưới xe nhiều tài trợ của số bên này. Cảm ơn hệ thống cha Lucky nhiều tài trợ của số bên này. Cảm ơn Tony, cô Sola dưới xe nhiều tài trợ của số này. Cảm ơn hệ thống cha Lucky nhiều tài trợ của số này. Cảm ơn hết bà con ủng hộ em bà con. Thank you. Facebook Phố Cali Sa TV, YouTube Phố Cali Sa TV số 99, YouTube Phố Cali Sa TV số 22, YouTube Sa Cali TV số 9, YouTube người Việt Cali TV, YouTube người Việt Cali TV số 9, Facebook Phố Cali Sa TV. Cảm ơn Suka cho bên số thành phố Gan Gold nhiều tài trợ của số bên này. Cảm ơn anh Tony, cảm ơn cô An Nguyễn cho bên nhiều tài trợ của số bên này. Cảm ơn chị Hoa Hậu Thanh Ba, Thẩm Mỹ Hoàng, Cali, Thẩm Mỹ Khang Nam, siêu thị các loại nhiều tài trợ của số bên này. Cảm ơn chị Miley nhiều tài trợ của số này. Rồi chương trình em chấm dứt mà con có gì mà con ủng hộ mà con thank you. Cảm ơn cô An Nguyễn cho Duyên nhiều tài trợ của số bên này. Cảm ơn hệ thống chợ Lucky nhiều tài trợ của số bên này. Cảm ơn anh bác sĩ Chính Xuân Nguyễn Dũng và chị ca sĩ Mai Thanh Trúc nhiều tài trợ của số bên này. Rồi chương trình em tới đây chấm dứt các bà con. Thank you, bye bye bà con nhiều, chúc bà con mạnh khỏe. Cảm ơn hết cháu bà con đã ủng hộ em. Cảm ơn anh Jimmy Tân nhiều tài trợ của số này. Cảm ơn Facebook Khải Thị Hằng Nga nhiều tài trợ của số này. Chương trình em chấm dứt bà con có gì bà con hỏi em. Thank you. Cảm ơn chị Hoàng Yến của Chấm Cái Chợ Cũ nhiều tài trợ của số này. Cảm ơn chị Cá Tây Thanh Yến nhiều tài trợ của số này. Cảm ơn anh. Rồi bye bye bà con, chúc bà con thể nhớ bấm like, share, đăng ký kênh ủng hộ bà con. Thank you.